urrezko txanda, laugarren txanda kasu honetan, hortze izango dira favorito nagusiak. Printzipioz, lehenengo balizatik Zarautzek egingo dau arraunean, Deusto Bilbao izango da bigarren balizatik, hirugarren kaletik Arkote Helvetia eta laugarren kaletik Hondarribia arituko da orezko txanda honetan. Somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Gaur oso egun berezia da. Hain berezia ezen iratzargailuaren zaraten etxegina egingo baitzaizu. Egun bikaina da autoa estreinatzeko, proiektu berri bat martxan jartzeko edo konponketak egiten hasteko. Gaur kreditu berriarekin 40.000 eurorainoko mailegu bat eskuratu dezakezu. Eta orain gainera zure nominarekin tableta bat lor dezakezu. La Caixa, zu zara izerra. Hey sister, tell me why you seem so sad. Look at you. Proba ingotia, orainea. just open up your eyes so you can see it right. Hay un lugar donde nos encontramos, donde vivimos y lo celebramos. Siempre hallamos nuevos rumbos juntos. Somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Urten da belagontziak, horrezko txandan, hortze dagoz. Favorito nagusiak esan gehike, Zarautz eta Deusto, hortze bebai, Hondarribia eta Arkote Helvetia, hortze dagoz. Kategoriko eromai honetako Oiarrak, hortze batez ben, Deusto eta Zarautz eta Deusto gogoratu, banandu egin direla estropadako orain arte 3 lortu dagozela, 5 jardunaletan 3 Zarautzek 2 lortu dauz, Getxok bat bi horri dira, puntukaz bardinduta dagoz 2 ontziak, eta gogoan izan lehenengoa zuzenean igoko dala kae bat mailara, 72 puntukaz dagoz 2 ontziak, Zarautz eta Deusto eta Zarautz. Ahí están las 4 embarcaciones, las que a priori son las mejores de esta liga, o por el momento así lo han demostrado en esa clasificación general, especialmente Deusto y Zarautz, que están empatadas en esa primera posición con 72 puntos. Se han disputado 5 banderas hasta el momento en esta liga, en esta liga RC2, y se las han repartido. 3 ha conseguido Zarautz, la última la pasada semana en Plencia, en Vizcaya. 2 ha conseguido Deusto. Recordamos la última que conseguían los bilbaínos en la bandera de Ibaica. Es curioso, pero los guipuzcoanos han conseguido sus 3 triunfos en Vizcaya y los vizcaínos han conseguido sus 2 triunfos en Guipúzcoa. Como curiosidad, ahí queda. Dice los de Deusto que a ver si se rompe hoy esa tendencia. No pensarán lo mismo los otros, Zarautz. Bueno, veremos a ver cómo sucede, cómo va esta tanda. Hortxe ba lauontziak hurbilduten lehenengo luzea. Ez dugu erreferentzirik emetik, biztaz ikusten duguna, bai. Emoten deu, 2 ontziak, bai Zarautz lehenengo kaletik, bai Deusto bigarren kaletik, emoten deu behintzat aurretik dagozala, baina Arkote be ikusten dugu oso ondo kokatuta, ikusiko dugu Hondarribizak be zelan burutzen duen lehenengo luze hori. Se acercan ya esas 4 embarcaciones a esa primera maniobra. Vamos a ver esos tiempos. Se han transcurrido ya 4 minutos. En apenas 1 minuto ya tienen que estar maniobrando. Hortxe hurbiltzen dira, hortxe dagoz lauontziak, gogoan izan horrengoz behintzat, denborarik onena goizeko izarrak lortu dagoela, etxeko taldeak eta lehenengo maniobran, Bermeok egindako denbora izan dela erreferentzia 15:19. Ikusiko dugu, lauontzi honek hobetzeko aukera damen denbora hori emoten deu eta
Baiezkoa izango dela, baina hori arraunean, hori uretan erakutsi behar da. Honek dira favoritoak, esan dugu modura, baina uretan erakutsi behar da. Hortze dagoz, segundo Gitxibarru sartuko dira, maniobra prestatzen. Ez, ondo. Ikusten da, Gitxi baina ikusten da. Hortze dagoz bai, ontziak, maniobra hori burutzen. Une batetik bestera denbora ofizialak be izango doguz. 5 minutu betela best. Hortze ba maniobra egiten, 5, 6, 5 egin dau Bermeok. 5-12, 5-14. Ja denborak 5-13 egin dau lehenengo kaletik. Zarautzek 5-8. Deustuk 5-18 Hondarribizak. 5-18 Arkotek. Ya tenemos los tiempos oficiales. Primer tiempo, mejor tiempo hasta el momento para Deusto, 5-0-8. Seguido de Zarautz por la calle 1, 5-13. 5-18 han realizado Arcote y Hondarribí, los dos en el mismo tiempo. Por el momento, por lo tanto, han mejorado las 4 embarcaciones ese tiempo de Bermeo en la primera maniobra. Y destacado primer tiempo para Deusto, que ha realizado un tiempo de 5-0-8, sacando 5 segundos a su máximo rival hasta el momento en esta liga, que no es otro que Zarautz, y metiendo 10 segundos a Arcote y Hondarribí. Hortze ba Deustuarrak oraingoz behintzat denborarik onena, eurek izan dira favoritoak, Zarautzegaz batera. Ikusiko da betetzen dan edo ez favorito papel hori. Une batetik bestera hurbilduko dira bigarren ziaboga honetara. Hortze datoz lanean ja. Oina bilak izango bihar dira. Olatuaren alde, bai batzu, bai bestik. Ikusiko dugu kalik be ze eragina edo ze eraginda ben. Vamos a ver cómo se amoldan las 4 embarcaciones estas circunstancias de viento y ola a favor parece. Hortze datoz emoten deus zabaldu egiten deizela ontzi batzuk. Deusto mantentzen da lehenengo kalean. Emoten deu, Deusto mantentzen da hirugarren kaleran zemoten deu egiten dagoela. Mantentzen da lehenengo kalean Zarautz da. Hondarribí be ezunde, laugarren ia 5. kaleran zebe esan geinke. Hortze datoz ontziak bigarren luzea beteten. Ikusten dugunaren arabera bigarren kaletik Deusto emoten deu aurretik datorrela eta abantaila hori mantentzen dala. Incluso esan genke hor hemetik ikusten dugunaren arabera Arkote eta Hondarribí be hurbiltzen dagozala Zarautzeri, baina erreferentzirik onena ziaboga izango da hemen barrun sartzen direnean laguntziak. Ikusiko dugu kanpoko kaleek onantzin bentsat emoten dugu abantaila apurtzuet tabela. Ikusiko da bigarren ziaboga honetan. Ya se acercan las embarcaciones a esta segunda maniobra. Parece que viene destacada la embarcación de Deusto, aunque por esta primera calle también está ahí Zarautz. No se quieren perder esa pelea tampoco Arcote por la calle 3 y Hondarribí por la calle 4. Vamos a ver ya medio largo en este segundo largo. Se acerca, parece ser algo más destacada Deusto, pero también ahí está Zarautz. No se quieren quedar atrás, como decimos, Arcote y Hondarribí. Vamos a ver. Ya se acercan en este segundo largo. Deusto parece que viene algo por delante. Recordamos que el tiempo en la baliza exterior era de 5-0-8 para Deusto, 5-13 para Zarautz. 5 segundos de ventaja para los bilbaínos. Vamos a ver si se mantienen esos tiempos en esta segunda maniobra. Arcote y Hondarribí también no se quieren perder esa pelea. También están ahí en la pelea en este segundo largo. Hortze dator Deusto emoten deu aurretik datorrela. Atención a Deusto, parece que viene destacada la embarcación tomatera.
Zarauz be, hementxe lehenengo kaletik ikusten dugu. Bai, emoten dugu, Deusto aurretik datorrela. Parece que Deusto viene destacada por delante. Ikusiko dugu bigarren ziaboako denbora horrek zelakoa diren. Gogoratu, hobetu egin dabela, bai lehenengo eta bai bigarren txandako denborak Deustok eta baita beste ontzi guztiek ere. Baina emoten dugu, Deusto aurretik datorrela. Aurretik dator Deusto, bigarren ziabogarako lanean ja. Amalau arraulariak Bilboko ontzia hortze emoten dugu lehenengo datorrela, baina Zarauz be hementxe dator. Eta Hondarribia Zabe laugarren kaletik hortze datoz deustuarrak, ziabogari prestatzen hortze. Ia ba, ikusiko da, pasadan astean azkenengo luzera artezan ezer erabaki, orain maniobra egiten Deusto, adi Deustoren denbori, hortze dator Deustoko trainerua. Ja, Deusto, hortze Zarauz be, ziaboga ona, Zarautzek egin dako ja, Zarautz. Hor denbora apurbet hartu dagoela, Zarautzek emoten dugu, kendu egin deutzola. Eta bestik, ja, bize batera. Hirugarren eta laugarren kalean, Arkote eta Hondarribia, baina hemen emoten dugu, Zarautzek errekupere egin deutzola Deustori, denbora hori, gogoan izan hirugarren denboran 5 segundoko aldea izan dela, baina hemen hobetu moldatu direla emoten dugu Gipuzkoarrak bigarren ziaboga horretan. Ikusiko dugu denbora ofizialak, eta denbora ofizialen arabera Deustok 10-17, Zarautz 10-20. Tiempo para Deusto 10-17, tiempo para Zarautz 10-20. Los tiempos para Hondarribia y para Arkote el mismo tiempo, 10-31 para ambas embarcaciones. Beraz, Deustok 5 segundoko abantaila lehenengo luzean, eta hemen 3 segundora murriztu dago, segundo biko abantaila kendu dautzo Zarautzek Deustori bigarren luzean. Ia ba, zer gertatzen dan hirugarren luze horretan. Arantzin hobeto moldatu direla emoten dau bilbotarrak, baina onantz olatuaren alde hobeto moldatu direnak Gipuzkoarrak izan dira enbata ontziko mutilak. Ia ba, zelan moldatzen diren hirugarren luze horretan. Dagoeneko lanean, dagoeneko burutzen hirugarren luze hori, klabi izen leike hirugarren luze hori. Ia Deustok abantai hori, lehenengo luzean atadagoen abantai hori hunditzeko denbora ero ahalmena daukan, edo Zarautzek kontrakoa. Zarautzek murriztu egin dutzon denbora hori, gehiago murriztetzeko aukera daukan. Vamos a recordar esos tiempos en esa segunda maniobra. 10-20 tiempo para Zarauz, 10-17 tiempo para Deusto. Mejor tiempo hasta el momento para Deusto. 10-31 realizaban Hondarribia y también Arkote. Igualdad también para ese tercer puesto. Las 4 embarcaciones, vamos a decir que han superado, han mejorado el tiempo realizado. 10-36, el tiempo realizado por por la trainera local, por la Goizeko Izarra de Quecho. Beraz, honetan, sailkapen ofizial, behin-behineko sailkapen ofizial batean, Deusto izango lekigu lehenengo postuan, bigarren Zarautz, hirugarren izango direz, izango litzatekez. Getxo, ez pasa, mesedez, no pasar, por favor, por la calle de fuera, pasar. Hortze dagoz laguntziak, eta batez be hor leian bandera. Leia horretan emoten du behintzat Deusto eta Zarautz dagozala. Ia ba. Zer gertatzen da hirugarren luze honetan. Se acercan ya a esa maniobra. Vamos a ver qué tiempo llevamos de regata. 13 minutos y medio de regata. Igualdad máxima entre las dos aspirantes, podríamos decir, con permiso del resto de las tripulaciones, a liderar este Grupo 2 de la RC. Vamos a ver qué ocurre en ese tercer largo. Tercer largo que puede ser decisivo. También el cuarto, en el que Zarauz ha mejorado el tiempo. Le ha restado tiempo Zarauz a Getxo. Recordamos en la primera maniobra 5 segundos por delante Deusto. En la segunda maniobra 3 por delante Deusto. Vamos a ver.
Ontze datoz, ontziak hirugarren ziaboga hori emoteko prest, azkenengo segundutan edo azkenengo metrotan sartuta, dagoeneko 14 minutu eta erdi igaro dira. Vamos a ver tiempo en la anterior tanda, mejor tiempo 16:23. Vamos a ver estos, parece ser que van a mejorar ese tiempo, vamos a ver en cuánto lo hacen. Ya están llegando a esa maniobra, tercera y última de la regata. Hortxe doie zontziak dagoeneko preparaten, eurek bai patroia bai aurreko mutila dagoeneko dana prestatzen. Hortxe doiez dagoeneko maniobra egiteko prest, batez be aurretik eta hoi esan taldeak, Deusto eta Zarautz eta Deusto. Hortxe sartzen, dagoeneko prestatzen maniobra hori, 15 minutu erdi burututa dagoeneko estropadako, más de 15 minutos y medio ya realizados de regata, se acercan ya está maniobrando, ya vemos que están maniobrando las embarcaciones, atención los tiempos, la 2 y la 1 ya están maniobrando. Vamos a ver esos tiempos oficiales. No tenemos esos tiempos oficiales. De un momento a otro. Ba, emoten edo Deusto dagoela lehenengo postuan, bigarren Zarautz, ia ba, laugarren luze horretan zer gertatzen dan, Arkot eta Hondarribi atzerago, baina hortze banderaren leian, dagoeneko denporak hementxe, ba Deustok sartu deutzo bai denpora, gune batetik bestera dagoeneko, 15:46 Deustok, 15:56 Zarautz, 15:46 Deusto, 15:56 Zarautz. Por lo tanto, en los largos de ida, Deusto ha metido otra vez 7 segundos más, llegando a los 10 segundos a Zarautz. A mar segundo Aldea, vamos a ver los tiempos de Arkote, 16:14 tiempo de Arkote, Hondarribi 16:12. Beraz, lehia estuan Arkote eta Hondarribi jabe, aurretik kasu honetan Hondarribi ja, eta dagoeneko laguntziak, laugarren luzea, azkenengo luzea burutzen 10 segundoko Aldea, ia Deusto gaidan mantentzeko alde hori, gogoan izan denborarik onenak getxok egin dagoela, 21-26, emoten deu gainditu egingo da bela, erobetu egingo da bela denpora hori, bai Deustok, bai Zarautzek, ikusiko da zematin. Atención ya al último largo de las 4 embarcaciones, 10 segundos de ventaja por el momento para Deusto. Vamos a ver cómo se arreglan los bilbaínos en este último largo. Gogoan izan pasan astean be, erabaki horra izan zala azkenengo luzea, ia laugarren luze hau zelakoa dan Bilbotarrentzat eta Zarauztarrentzat, aurretik datozen ontziak dira, baina abantaila hunditu egin dagoela, esan genke Bilboko ontziak 10 segundo da, 15:56 Deustok egindako denpora, 15:56 Zarautzek egindako denbora, biak ala biak dira, jaun eta jabe liga honetan, bian favoritoak dira. Ba, azkenengo garaipenerako eta gaurkoan be hori erakusten dagoz, Zarauztarrak eta Bilbotarrak, un honetan, Bilbotarrak aurretik, lehia estuan, Zarautze pesteuna itziez, eskapaten bandera irabazteko aukera hori, hortze datoz bi ontziak, hortze datoz Deustoarrak emoten dugu aurretik datozala, Bilbotarrak emoten dugu aurretik datozala, baina Zarauz be aurretik, Zarauz be urbilduten dagoara emoten dugu. Ahí vienen las dos embarcaciones. Hortze datoz Bilbotarrak.
En primera posición parece que viene Deusto destacada. 10 segundos era la ventaja en la tercera Ciaboga. Vamos a ver. Ya se acercan ya los bilbaínos a este punto de meta. Parece que es la tomatera que viene destacada. Hortxe datoz bilbotarrak eta eurena izango da ganera. Denborarik onena oraingoz bentzat tarteko erreferentziko puntuetan eurek izan dira onenak. Eta bai emoten dugu aurretik nabarmen datozela ganera bilbotarrak. Hortxe dator Deustuko tomatera. Atención a Deusto, que parece que se va a hacer con su tercera bandera de la temporada. Atención a las últimas paradas de los bilbaínos. Hortxe datoz bilbotarrak. Hortxe dator tomatera azkenengo txampan sartuta. Eta bai emoten dugu bandera eurentzat izango dela. Hortxe datoz bilbotarrak eta azkenengo txampan sartuta. Azkenengo paradatan sartuta. Eurek dira jaun eta jabe. Azkenengo txampan sartuta. Azkenengo paladatan eurentzako izango da garaipena. Eurentzako izango da garaipena txandan eta baita banderan ere. Hirugarren bandera, denboraldiko hirugarren bandera izango da Deustuarrentzat. Kaso eta Lagortako Portuzarraren 11. ikurrina. Ja, eta bedator Zarautz, bigarren postuan. Gipuzkoarrak, bigarren postuan sartuko dira. Hortxe dator Zarautzen denbora be kontutan hartzekoa. Eta puntuak be kontutan hartzekuk. Hortxe ba, Zarautzen denbora. Ja, Zarautz. Eta Lagorren kareti sartuko da, hirugarren postuan. Hondarribiko ontzia. Hortxe dator Hondarribiza. Azkenengo paradatan sartuta, Ama Guadalupekoa. Hortxe Gipuzkoarren denbora. Ja, Hondarribi. Eta azkenengo laugarren ja Arkote. Eta denborak be une batetik bestera jasoko duguz. Deustona 20:49 20:49 el tiempo de Deusto. Vencedor de la bandera, la embarcación de Bilbao, la embarcación de la tomatera. Beraz, bilbotarrak nagusi, eurek egindako denbora 20:49 tiempo de Deusto. 20:49:64. Segunda Zarautz 21:05:91. Hirugarren postuan Hondarribiza 21:86 21:20:86. Y cuarta posición en esta tanda para Arcote 21:25:06. Así quedaría la clasificación general también los primeros 4 puestos, porque el mejor tiempo realizado hasta el momento era para Getxo con 21:36:84. Por lo tanto, las primeras 4 plazas para Deusto, campeón. Segunda posición para Zarautz. Tercero Hondarribi. Cuarto Arcote. Beraz, hola mantentzen dira sailkapen nagusiko postuak eta baita puntuak ere. Gaurkoan txapeldunak Deustuarrak, eurentzako denboraldiko hirugarren bandera, Portuzarreko 11. edizioko bandera. Zorionak Deusto. Hementxe gure aurrean, une batetik bestera jasoko dabe gaurko irabazleek bandera hirugarrena aurtengo denboraldian. Zorionak Deusto. Eta hortxe dago Beñatek emongotzo Deustoko ontziari bandera hori. Gogan izan bihotzeko ebakuntza egiteko zain dagoala Beñat. 140.000 euro behar da oso Beñatek ebakuntza hori egiteko Estatu Batuetan. Badakizue laguntzeko aukera be badaukazuela kostazio horretan. Hortxe ba, lidertzako maiotan Deusto gaurko lider barria dugulako. Gaurko garaipena eta gero txalo handi bat Deustorentzat, lider berrientzat. Eta orain Beñatek bandera hori emongotzon Deustoko patroiari. Hortxe ba, bandera hori. Eta astindu bandera Deusto. Hortxe zorionak. Txalo handi bat Deustorentzat. Beñat ha hecho entrega de esa bandera, recordamos.
que está pendiente de hacer esa operación, necesita la ayuda de todos y hoy estamos realizando una acuestación, ya sabéis, podéis echar una mano y un aplauso para Deusto, que ha conseguido esa primera edición de la bandera Algortako Portuzarra. Txalo handi bat Deustori. Aurtengo 3. bandera eurena da eta lidertzabe eurena da KE2 maila honetan. Deustuarrak, hortze barrauna gora mutilak, hortze, txalo handi bat Deustori. Garaipena handia lortu dabe eta un gran aplauso para Deusto. Gran victoria la conseguida en aguas vizcaínas en esta ocasión. Hasta ahora las victorias eran en aguas guipuzcoanas. Gure aldetik, besterik ez, orain Euskotren txanda izango da, emakumeen txanda eta ondoren tekaren txanda. Beste barik, eskerrik asko danori eta hurrengura arte.